من الشيطان الرجيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sa hamdi sa i zahvala pripadini Allah jeste svetoni jeki. Uzoleste avaldonane. Jedinovi silo hako jek insani lese ibadetite kerel. Lese hamdi keraya lestar spas hem pomoć da tarosa lošni pe Allah suratinga. Tara mare lošna duše, tara mare günahije. Lese istighfari keraya rodaya oprost. Ka su Allah uputini ku pravo drumo, tačno adva insani, adva manuš ku pravo drumo. Ka su Allah čivla ko dalel demek ko krivo drumo. Никой не счита раки ке джено те шајтан или ко право друмо. И ме се дучинава ке Аллах икитан узолеста удонане, ем ке Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем последно посланико пегамберитано, со Аллах бирингеле даро сао нардо ем кергеле последно посланико, ем бичагела минге сар рахмети. Сар субакира Аллах ва ма арсалнаке илля рахмета лил аламин. Амин едино бичагам ти я Мухаммед тове рахмети цело светонге. Elhamdülillah avdiyer İslam ko hadis 31. Şükür edilese su pale dingamingo izini te kedamen te spomene Allah sre anav te kira lesta Allah fitar resulu dini te şayo Allah adale beşi bayan şayo te berekire amor jandipe hem te dua min ikhlasi ko amare delia te şayo te vako kreya taro adla robe Allah sre su Allah su mangilalen hem su Allah radosno leatane te sa komen uspingam te obalo Allah hemen sa radosno فقولا من دبلو شكر جيوتي أكتيكو دينولكم كأخرتي. عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن. ترى كانوا بريفو تحلواك بحديثي اللي بريفو تفكروا أبديك كده طريق تيم الله في سو بود واجن تنامينج أكو من هالي لامله أفدي شكر شاي تحلوبادا وديني تسلو شكر هم شاي تجانا صار شاي من تولا من شكر جيوت هم صار شاي تولا من يك شكر أخلاقي شكر بنا شاي به هم صار تربلا من تي حلوبا أمور جيوت بس أكوا تيم أفديس ككري الله في لستر أكوا حديثي كوبيستيني أمينجي صار تربلا من تي حلوبا أكوا جيوت هم سو أمينجي تربلا تقول واجن كوا أكوا جيوت. ترى أبي العباس سهل ابن سعد السعدي والله رضي الله عنه توبل بكريا الله يك مانوش كو پیغمبري محمد صلى الله عليه وسلم هم بكريا يا رسول الله سيكا مانجيك دلو سو اكو كريوم ادوا دلو الله كمانجلما هم ناردو كمانجلما بكريا رسولي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله. Znači, arapski vakiri pe zuhd. Zuhd ko nemaško vakiri pe askeze. A kana našite anavko romanoj lafite harakav, ali ka objasnavt min jedva. Znači, jedva pegamberi sallallahu alejhi ve sellem vakiri lese ازهد في الدنيا يحبك الله. Znači, mate obultu ke o dunjaloko adabor važno. Koturi u životu, pa Allah kada ike kamangiltu. Znači trebala mang o ahireti poviše taro dunjaloko, pa kada ike Allah kamangiltu. Šaj gerdate vakira. Poslije su vakiri,
وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Hem mate mange adava soy isilen onardo, pakadike onardo kamangentu. Hadis Hasan predisimo ko Ibn Majah hem ko dosta ver rivayetiya. Kanat halwa ka hadisi. Sa svakjum od početak akva hadis kada Allah fitaro o tema zuhd. Zuhd adva arapski значение сарте было амен те халва ква живот ква дуня локо. Дали амен, дали аменги аква дуня локо поважно таро ахирети, дали мора авел чани тево. Дали мора аменги тево ахирети, а два живот сојте на аменги за увек, ема ти си спремно а су муслиманија, а су роби Аллах есери, су пегамбери са свакиргја ко хадиси, ко хадис кутси, кај Аллах вакири ме спремингјум Mire robonge, adari ko adva tanko cenneti. So nisa riyak anglederi dikla, nisa vo kan anglederi shungja, e nisa vo insani so inele ijela ko po srce, a te spremno. Na za eftaradish berš, ili šev berš, sarakati su živine, i sin nardo su živine, poviše da, na nego a te za uvek. Ema te ko cenneti ko ahireti ne tebe pureder, ne tebe nasvalo. Znači svako divehem, svako sekunda, kao sitinitu šukar. Svako divehem, svako sekunda, ka isite mange so, isite kire so mange. A ti šajte hati pijeti kire so mange. So mangela ti žela ti kire, a dva šajte kire da. Na za iftar diš berč, za šel berč, na za uvek. Bizo kraj, subhanallah. Nikad na vrti vodke dosadnate. Svako puti kad nešto nebo probinejate kod dženeti, taro hajbe, taro pibe, kod duitu, tritu, štartu puti, pošuđo kašmekini, hem pošuđo kašmekini. Ko zon puti ja pije nešto, je penesar isto dikjola pike, isto primjer kruška, pomaranđa hajate, svako puti, pa nek put kicinea, pale aver osjet kao votu. Aver te pene gishmak, aver te penesar aver nešto halan. Ama dva isto tana, ama Allah dela svako puti, te na vodke dosadnate. Non stop ate, do sada nikad na neko dženeti. Znači, so morate ovo meni považno. A da va život? Da li aka va život su živne, ali aka na. A da va pući bem, inšallah, vdje kahleva. O Ibn Rajab akiri ko aka va hadisu pegamberi s.a.v. Allah lesek manuš. Pušdali, ja Rasulallah. Vakir mangek delo, so adele delo ako keravale, o Allah kamangilma, hem o nardo da kamangin. Pegamberi dodali se nasihati, hem vakiri. Znači, mango ahireti u život su kao polo meribe, poviše tarakva dunja loko, pa kad ikao Allah kamangil. Hem mamang adava su isilen o nardo, pa kad ikao nardo kamangil. Hem Ibn Rajab adava baru alimi nesu dola komentarja baš akva hadisi vakiri, akva hadisi baru nasihati tar pegamberi s.a.v. isiri. Su pegamberi s.a.v. makiri kad te manušese, ako mangija tu ti uspineo ljubave Allah isoro, onda tu morate mangija adava Allah su mangila. Preći tu su mangija. Pre tu su mangija nešto, diko Allah su mangila, pa manga adava pa kad keo Allah da ka mangil tu. Ema Allah mangila mingo ahireti, na mangila mingo dunja loko. O dunja loko dodali svako ne insanese. Bilo da li kafiri, da li jahudija, da li kristijani, da li budisti, da li hiç na ako na verino ako delo Allah delo rese isto ham nase pim nase delo barvalipe, sastipe, vestipe sa. Ama Allah je muslimaningi ko ahireti a ver nešto dela cenneti. Ema dva jedino su muslimani dela. Na dela su kafiri, na dela su kristijani, jahudija, a su budisti, a su aver na. Znači Allah mangela minge nešto spremingja minge o ahireti, o cenneti. E mangela minge adva Allah minge mangela. E pa agar mora amenda sa muslimanija, te manga adava Allah so amingi ka mangil, pa kad je kako greo Allah ka mangil amenda isto. Hem odujto nasihatu pegamberi delaj manušese vakiri, mate mangi adava su dikja ko nardo. Dikja manushe mašala šužo kerisile, šužo ordaisile, šužo romnaisile, muršaisile, čijaisile. Mate mangi adava. Te pene dikja adija butikaj adija normalno. Te ne voltu da tu da adva osjet Ahmeda adva da mangala.
te ovede ljubomorno. Te pune dik su si sila akva manush adla buki akva shkari pe meda manga vakava. Na, tu se ako tu si kave adli manush se suri kal angutu te adva agar, pa domnush ka nanite mangil tu kamerzini tu. Kadala tutar. Kadala tar ti ljubomora. Hem kadala tutar te kirele si tulosh lipe. Agar dalina. Asuba kiru pegamberi ako mangia te uspine. Nardongro ljubav, ako mangia tu nardo te mangin tu. Mamanga adva su isilen on. Su dikia tu lende. Pa dikjov ka mangil tu. Ek primer kadav je ako neso neka ste kere beše gostojna. A svako put mašallah sa što žolustri akava. Akava. Pa moraš kao kiri su ala mange tu te ne kere mange nazar te pene ko adla buke. Gelat ke sa pagilo restar. Dali ka mangil ba moraš panik put te bikini tu sar gostene te mangil. Te bikini tu. Ak tu ket avea neskeve nisa vo te pene ljubav ko adla buke. Dunyalo kiri buke. Ko dunyalo ko su isile. Čarve, sastipe, vestipe. Vorda i sadva barvalipe su isi. Blagodati Allah su dinga manušese. Ki tu neskeve nisa vo interesat ko adla buke. Hem nainan ljubomorno. Pa da manuška mangel tu. Svako puti ka bikini tu sar gost. Tu ta na nete darav. I agar še tu te uspine, nardunguru ljubav. Hem ko dosta ajeti am hadise o Allah hem o pegamberi sallallahu alejhi ve sellem vakiri amenge. Ko dosta dokaze kaj amen sal muslimania trebala preći amenge trebala ahireti nego o dunjaloko. Hem kaj amen morate manga adava Allah su mangela prete manga amare dusha su mangela tepene ali amare jele su mangina adva te manga. Hem isto Allah vakiri amenge ko dosta tanako Kurani hem ko pegamberi ko hadise kaj amenge o ahireti pošukar hem pohairi tar dunjaloko. Suba kiri Allah ko سورة النساء كي اشترت سورة وآياتي يفتح دش يفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. سبحانك الله كته ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم دالي تو ديكي الله ناردون سبحانك ما تدين ما تدين صدقاتي ما تدين كهيري هم سبحانك كيرنو نمازي hem deno zekati. Ali ket ini vakir dolenge can spemgen tumen temarin tumen ko ana ve Allah'e soru daran dili tarı nardo povişe sutrblate daran tarı Allah. Znači povişe darin elen tarı nardo mesto tarı Allah. Ali trebala manuş te dara povişe tarı Allah nego tarı insaniye. Hem vakirge ya Rabbi naşrite kiramenge adva mari be ko devlet suru drumo ko aver vakti te pene sar farzi ali vakir lenge akana Allah vakire su pegamberi vakir lenge meta'ud dunya qul meta'ud dunya qalil znači adava suisitime ko dunjaloko blagodati ko dunjaloko but haritan wal akhiratu khairun liman ittaqa hem ahireti o život savala palo meribe pošukar pohayri kase adalenge suisilen takvaloko adla su darana tora Allah Olengi adva život pošukar kovo, taro adva život akate ko dunjaloko. Wala tuzlamuna fatila. Nijek zalgo na nete oven lenge, isite ovo lenge, zulumi tekerope. Znači, o Allah kad lenge so poviše ko ahireti. So nikad na nete usetirin te penesa zulumi. Ah, me ko dunjaloko nema ništo. Svako puti morate rikavene da li akva halali da li na. Te penesa i nema granice. Nas nema kvate kerav, nas nema kvate kerav. Te penesa Osetini kaj Allah lesi zulumi kerava.
Ама ке камерелен каде кил сука спремно лесе ко ахирети кава каде кил ке Аллах никет на кергали се зубуми. Ник залго на кергали се зубуми. Им карадуни пе. Кава ке елхамдулилlah со пиргим адва друмо. Со гелум и киргим ако границе. Им на клим таракла границе, него бишлум сако хелали на киргим харам. Hem ko surat Ar-Ra'd Allah ko fakiri ko bisho shofto ayeti Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mata' Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa Allah Kerala manušesiri nafaka, rizki, poviše kuzom mangela, hem pokratko kuzom mangela. Znači Allah dela kase mangela, hem kuzom mangela. Da li dela neka se poviše, neka se pohari. Wa farihu bil hayati dunya. Hem si nekoj su raduni pe životoja ko dunja loko. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Ali o dunja loko, hem o ahireti, Che civele te pene che dikei razlika o ahireti pošukar, pošukar po hajri, pošu žotaro o život ko dunjaluku. Emo Allah iso vakir ki surat al-A'la, kadi tešu šofti džiko te šeftatu ajeti. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Ali on mangena o dunjaluku poviše taro ahireti. Ali o ahireti lenge pošukar hem zastanlo. Znači Allah vakirja mengi. I si nardo mangena akva život poviše taro ahireti. Ali akva život i si kraj. Manuš kamerala kate. Duka purjove, duka nasvalove. Te ove da multibiliarderi te ove. Na milioneri, biliarderi te ove. Te ove da nasvalo ništa ne šti krekle parenca. Znači ti klove te kre, te ja na ženaku na sevetana, te kretke odmor, te jatke ko odmor, te dike u svetu, celo svetu. Znači te kinetke su mange, znači te haso mange. Ako tu nas valilan ko srce primer, a i nam multibiliarderi, na vredinu ti ke ništa akla bilionija biliarderi, te ove. Ništa na vredinu ti ke. Te ove da sa 100, tu jikozom beršaše te penete živnek šukar život kakva dinu loko. Ajte pene saram da berš, pin da berš, você ka prijove, ka dukaltu ti kičma, te pre, sa ka dukaltu. Tu naši niște kere poste, te rese ko pin da šovar deš, eftar deš berš, sa ka kere, ka pašlevet ke kere. Naši niște kere, na netu adija sila, na netu adavate pene i vola te kere da nešto. Tu purilan, gotovo. Znači i si kraj ko akva život. Znači ne koristi ne adava barbali peso i situ, adava hajri su isto akate. Dobro i si hajri ko akva život. Ali ko ahireti, sad svakira Allah, i si pohajri, hem za stalnost. A te na nete ove popure der, ko ne sve hadisija, ulema vakirina taro tirando trim berš. Na nete te ove popure der taro tirando trim berš. Najši jo vreme, najši jo te pene berš, tano tirando trim berš te pene, muršenge. Ako juvla vakirina, na nete ovem popure der taro biš berš. Agar ter ne berşa. Tu si jivli ovek mangalo te bişo terni. Hem agar adari ka jivne. Ne te popuri der adar. Subhanallah. Ne te ositine puri pe. Ni nasvali pe. Ni dosa da. Ne te votke dosa nati. Subhanallah sa o život ada. Hem za stalno za ovek. Eto ne te ve adari milioneri, biliarderi. Multi nažnal ko sam si adari kao butu. Inšallah. Tu ne šite gene ko sam adari blagodati kao butu. Poviši tarakova život. Hem एक dokaz isto minge kaj ako dunjaloko na ne ništo ki dikaja ko ahireti. Ko sahih Muslim prenesimo hadis taru Jabir kaj vakiru pejgamberi sallallahu alejhi dive na klako pazari. Hem dikla ate buzni. Duy buzna dikla. Çinde o kanal ingre hem muletane ine i vakiri adari nardonge Dole valen tarifkan, vakiri koji tu medar mangila tiknula kava za 1 dirham. Niko je medar mangila kava, soisi da ne vrednost lendi. Niko je mangila kava tiknula za 1 dirham. Te uda samo 1 dirham, kod vreme adva te pene, da ne bud pare adva. So tiknula kava, kava ne len vrednost.
I vakirina onlar doine. Te vende jivde lengire kana chinde. Suka kira lensa. Kwana ne te pene perfect no te pene. Namanga ne te manga da akava tikina te vende jivde. Akame te ven mule. Namanga adva tikina. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sigurno ili namangine tikina adva? Vakiri na namanga hai. Wallahi namanga hai. Okay vakiri. Akava sudikena. Sunanile vrednost tumende. O dunjaloko tumaro pohari vrednosti sile ko Allah. Taro akala duj buzne sudikena. Znači, o pejgamberi si kave nardon, dikena li akala mule. Su činde o kana. Tu mene akava vakiri na nilem vrednost ništo. Ama o dunjaloko pa na pohari vrednost taro akala duj. Subhanallah. Sar tu mene namangena akava, trebala gerdo ahiret o dunjaloko te namangena. Nego ahireti poviše te mangena taro akava dunjaloko. Hema kana te halova šukar su značina dova. So se ko kristijanija i si nardo so pande peskros bedevleja. Hema kerina nina žini na amen, taro murša, hema duž džuvla isto, taro kristijane. Hema kerina amen ka beša, ka živina ko sarki bine klosta. Ko monastirija živina je adari, hema živina je hiç ko dunjaloko. Te pene on, a ti sin hek soba, non stop ibadeti. Taro sabali džiko akšami. Taro sabali džiko akšami. Celo život lengoro. Nina žini ne nape, nina na žena kerena ne se averi bukja, nego samo ibadeti, pande nape. Celo život agar. Dinge lafi devlesi te pene, ka on agar ka živine. Ama amen da agar na neko musliman loko. Ko islami na ne adava dindo. Hema Allah na mangelo admendar adava. Tačno Allah mangelo ahireti te mangali poviše taro dunja loko. Ama ne značina mingi adava, hajde akana na džava kibuti, naučinava zanati, na žini nama, na kerava čave i ništa nama ga te kerav, osim o ibadeti ki džamija i gotov. Mi kama gi mi brada i gotov i karavama ko fostani i agyari ka živnami ja savko život. Mane hala magali ništa ko dine loko. Na. Advana zančini zoht. Sara pegamberi subakiri. Na. Trebalo te haleva zoht šukar. Subakiri. U Ibn Taymija vakiri je šukar definiciona dela asu zoht. O vakiri قال الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. Vakiri zuhd značini ti muke adla buke ko dunjaloko, so na denja tuke vrednost ko ahireti. So na netu lestar vrednost ko ahireti. Saro haram je primjer, ket kirja šteta anala tuke. Hem ko dunjaloko, hem ko ahireti ko be kazdimo. Znači me mukava adava. Znači su značini zuhd, ti muke adla buke ko dunjaloko, so na netu vrednost lendar. سؤال فمن كان بقلبه الرغبة في الآخرة وأنه لا يعمل العمل إلا إذا كان نافعا له في الآخرة وإذ لم يكن نافعا له في الآخرة فإنه يتركه. Znači, a dva manuš nanele ko po srce namangela nešto, su nanele se, su nam dodale vrednost ili nešto sarki nafi, yani faida. So nanele faida lestar ko ahireti, adva nanele ko kalbi, onda adva ka mukelle. So se ovdje nala, so ste kirab me akva delo akija buti, ket mene nema ka lestar din sabi faida. Nisa ba hayri nani tilka ko ahireti, onda me adva ka mukab. فهذا هو الزاهد. أدوا تاشن تنا أدوا سو بريتشي لسه آخرتي مثله ترى الدنيا لكم. فانا صوا كيري. فعلى هذا يكون الزاهد غنيا. هم كوكبا حالي أكو إك مانوش جيفيني أجار أدوا مانوش تاشنو باربالوتا. سو سوف كادي كيلو ديليا. سو كا أنيل سه باربالي بيكو آخرتي. لكيوف كاس بريني بيسا أجار بوتان كو جنتي. هم أداري تاشنو أدوا تانو باربالي بي. Anakate ko dunjaluku. Te vul manush Bill Gates ili nažal sadlanlar su tane multimilijarderi ya. Adva ne barvali pe. Adva šteta šete votuke. Subhanallah. Adva nardo adle parenca kerina te pena pislikija bukja. Lošno bukja kerina adle bukenca. Jena na ženava kaj dena parenka na ženava stavi bukja. Sa haram je dao. Znači na potrebnina adva hayri adla blagodatja ko hayri nako lošno. Hem adva na štite votuke faida كتو بتربينات باكو لوشن نيجو الشتا شاتبه بص بكيري وعلى هذا يكون الزاهد مشتغلا ببعض المباحات لما دبان مانوش سولسه بومانغلو آخرتي مستو دنيا لوكو كاديكيل كاكيل ترى الله بوكيا سوتين دوزفريمو لسه حلالي ننتي بريتريني كو الله بوكيا
Нали, те особите ну хелали. Ама два мануш што лесе поважно ахирети, нали те се вълбут. Нали те халбут. Нали те изгубини по вакти бут. Него ка потребини по вакти кошкар букя. Нали те кирот пене нон цело диве бути. А два да не един два минги те кири таро сабали жука акшами бути смака диве на не шукара два. Добро ту кеде паре кире кова сито не са оцили ко те кинеа дали парендари на женасо, ама на неа два да един до, ту изгубине то вакти. На не един до тук ко живот те кире цело живот бути до налокосе, а то ахирети на мукля не са во дело, а со ахирети. Јагјан цело диве машала бути мучингјанту, кире деши 2 сати, деши 3, деши 4 сати е некој, кире да бути, ама намази на киргја. Садака на дингја. Пример, закати на дингја, на пустингја. Е па кај мучингјанту ту за адва фајда ли сито кој ахирети? На нето фајда, сито фајда ко денялоко. Ама тоа ге на халилано живот шукар. Ако ту халилано живот агар шукар, ту кове таро чороре нардо ко ахирети. Ше кове кате ко таро барвали пе, таро барвали нардо, ама ко креа кет камери таро чороре кове. Овто ке дуп ко барвало. Овто ке кате барвало, хем ко ахирети барвало. Ако мангјате ве џандо. Ма ов глупаво. Те овето ке кате барвало. И сито шижо кер, шижо ворда, шижи ронган, жена садла благодатија со исшати дело Аллах. Садва кедингјан, ама ахирети на кедингјан ништо. Па тоа тека чорокови. Сар ту со мучингјан која животи ве барвало. Е па маби сето дело која ахирети, мучито исто со ахирети. Хем да повише ја со ахирети, место аква дуњалоко. Нава керава мати керем бути, мати мучиненте мен. На керена дава. Ама чисто искрено ниетите лотуме. То живот со иситу потребен од живот, а со ахирети. Хем да исто ек дело, ек залго, а со дуњалоко. А макер аверчани. Ту сао живот чивеале мучинет колку дуњалоко, а ек шајтик но залго или хич на керен ништо, а со ахирети. Тоа гер изгубингјан. Тоа гер најбаро хаири со шајти добинија два мануши од дженнети и тоа два изгубингјани ко крео. А мучингјато за ек кеберша, која дуњалоко. Значи, а два мануш со агар халило живот, кај ахирети поважно таро дуњалоко, овка дикел само те крил лабукја, со кај добини корис лендар, ко дуњалоко ем ко ахирети, а не само ко дуњалоко. Ема двата но, утачно халој бетаро, улаф и зохт. Хем, јекавер алими бару исто, бикини пе Абу Муслим ал-Хавалани, вакири сузанчини зохт. Значини назначение дава кај ту те забранете тара адлабо ке сај туке халали саро христијана со керена. Инсане се Аллах динге халали те женето. Чаве те кере. Те бутек шукар живот, те кере бути, те воздекер. Садла букјао нардо у инсанија, нормално инсанија со силен ко срце, те пенесо магина те керен, дозелимо менги. На не назначени мануште овеле зохта кај на садава кери по пегамбери, адва лафи. Ту те сидето сата лабуке саркино христијани те живеат како адва клоста на адва грешка халој бетаро зохт. На не адва. Што значи зохт тачно зохт? Значи кај ту која живот живинеале потребинеа кава живот а со ахирети. Сада благодати Аллах со дингјато. Првото време то састипе, то барвали пе, те чаве тиромни садва со дингјато потребинеале адава о радост е девлесоро. Потребнеа да дадвате добинеа дале о радост е девлесоро. То вакти на кереја цело се дивесова кергјам бути, него на. Јек дело кереја бути, јек дело исто ке авенео намазе, керејат кете намазе. Деа е девлесоро хакко, хем после те пене на донгоро хакко деа. А два ке пречи, хем важно туке кото живот. А два значи не зохт. Хем да, и сито поверење кој Аллах. И сито поверење кој Аллах кај о Аллах сасу дингјато, хем сасу ти дингјато тар, хаири ко хаири адава. О Аллах џануа сој туке пошукар. Хем добор дингјато, а добор радосно им не аделе. Хем не се букена дингјама, ме да исо аделе радосно им. Значи ту, и сите поверење кој Аллах кај Аллах пошукар тутар џанела, сој туке шукарем, сој туке лошно, а дали се ту зафало инен, а дали халеа, со ту со инан кој адва хали. Кето Аллах пример на жена, пример дингјато, дуј мурша, хемиек чај, али тоа меѓа пана повише, ама ако на тиранина шите бијани туке више,
a tu gotovo ki depresiva ku gyan na jena so se mesa misima duy murşa yemek çay kava isile panç murşa ki agar tu nani tu poverene ko Allah te vot poverene tu kava kire elhamdülillah da basudin gama Allah hem dosta manga dostin gama elhamdülillah Allah cenab su şükür mangi poş karmanda hem morat o zafama dele onda tek esi poverene che tu dingato na svalipe tu na vakile ya rabbi su se mangi dingena kalan svalipe su se na dingena kalesi mi komşiyesi na şuna kası su se mangi onda tu ne tu poverene ko Allah tu ne verine na ne tu iskreno vera ko Allah te šajte vakila gya na ne tu poverene ko Allah o manu su isile poverene ko Allah o Allah su dingale elhamdülillah o Allah solilal estar elhamdülillah agar tačno poverene si tu ko Allah hem advatano zuhd znači hem o Ibn Rajab akiri isto o zuhd advaik hali kalbesaru hem akiri isi trin halija o manuš slušajte veliko kalbi slušajte haleva zuhd so akiri prvo o muslimani morate džanov kaj celo nafaka hem rski su isile na vela lesta taru pirevasta so ki mučingjata ki regabutin na adva sa vela taru Allah subhanahu wa ta'ala ob dingjatu adva ako su kirgyan muti mučingjantu na palem to Allah dingjatu adva naši vakiri me kirgim adva sa mandar me mučingima na tu mučingjantu ama bizo Allah tu ništa nećete uspine znači ništa te dobinene o Allah dingjatu palem adva hem trebalo te obelio manuš tačno sa svakijam angledera kana poverene ko Allah kaj adava Allah su dingjali šukarlese ma adva su na dingjali isto šukarlese odujto ako ovo izgubingja nešto kakva dunjaloko ne morate ovo tužno but hem depresivno te ovo na ovo morate haluka evo Allah adale bukaya solelale star kakva dunjaloko Allah lesi šukari pe mangela ako tu da ket naštite di kad va hikmeti kad je situacija ama pale morate jane 100% Allah nesu hayri kakva mukla dingaman ansalipe 100% Allah nešto magla hayri mansa kakva dia buti bilo sodi singape šteta te ovo da ki ko život elhamdülillah Allah nešto mangela mansa šukaripe mora isciplinite ovo mam taru stabilijete ovo sigurno ko akje buti nešto hayri si isima poverene ko Allah kao Allah mangi nikad na mangela urušni pete kilo sasu disini pa mangi šukar dali hayri dali šteta te ovo međe nao kao Allah mangela mangi šukaripe še kavajek iskušenje mangi hem probataru Allah či gama ki probati likil dali tačno buverinava dalina onda morate ovo taru stabilijem te ovo iscipline hari. Od trito, morate vodi muslimanese, ako sile čače vera, na trebala te haltu gajle primjer, ako manuš kriva tu lafi šukar ili lošno. Znači tu ke mora važno te vodi o Allah su mislini tutar, a na o nardu su mislinena. Ne morate vodi ke važno o nardu su mislinena mandar, da li bara kerenama, da li kerenama o lafi, da li na. Tu su muslimani, ili te naženavate primjer, kak je da primjer, da kada najškar primjeri, neko je džela hađiluko kirilo. Akana, da li tu je važno akana, ki tu džela ko beši bunate vakente, hađija, te pošćenete naženava, samo su gilanko hađiluko, ako tu je dva važno, na ne tu čisto imani po srce. Tu na ne tu zuhd, taro akava hadisu kirila. Tu na halilan tačno u život, su načinja dova. Allah na ki dingjatu hađiluko te kiri, čalumi te forde. Znači gjato ko namazi, čalumi te fordite vakiri, ova kada savo muslimani na tu, me kerama namazi, alhamdulillah, panč puti ko vakti, savo muslimani na tu, te barakere to je vresta, na ne dava zuhd. A dva u gegenteil te vakira. Tačno protiv a dava zuhd. Našti jek muslimani, jek mu'mini, čalamđija te ovo. Našti a dva nađala. Našti jek manuš te rodil nardongire lafija. Te rodil nardongru o nardu te vazdinli, te barakerindi. Na ne adava čisto imani na neli adava. Mora leste važno te o Allah su mislini lesta. Pre adava o nardu su vakerina. Hem isto da ket manuš dikala lensa lošno ponaše belese ili ahlaki, hem makirila lese adava, kuzom nardu amender na prefatine adava lafi. To si silin čalimi, hem silin kibir. Jer jan greška, svaka amendar grešniko tamo, niko ne amendar perfektno, svaki sile greške. A nek manuš ket kirila tvoje laf bakiri izvini Allah karim.
Диклум нешто ек бутитуте, со нас вингјап е мангиу сани шукар. Магиум те ваки рафтке. Те ваки соиситу гајлету, со тирсиниту адава. Ајде наш пак ти мена дари, онда тој си ту кибер. Ама ону со нанеле кибер, со силе имани, ко почел, ка ваки сој не адјебути. Со се ови силе он нијети увек пошкар те овел. Те овеле шукар ахлаки, те менини полошно ахлаки, лошна сифатија, те менини ленко шукар сифатија. Окирила песте бути. Значи свако да има ти дикл пошкар те овел. Вакири некој му пралава кари диклум те туте нешто. Кет не винијату вакирија бут ако ще бе нажнасо, на нешко радава. Ето морате перфатинеат валафи. Те кари ташно си ту право. Ов са стомањи судијама два насихати. Иншалла кади капте ова пошука. Пример дава. Значи, а два мануш со префатинеат валафи на нели кибер. Значи ови си шукар карактери. Со нијети лесро, тоа мануш пошукар. Те менини пе колку по пошукар начин те овел, пошукар карактери те овеле, пошукар понашебе те овеле. А два од цели мора те овел. А два исто ек дело таро зохт. Ахмед ибн Хамбал, а два минги важно, те аваку крајо. Алојк мануш почитале, ја Ахмед ибн Хамбал, значи таро хамбалиско мезепи. Дали ако ек мануш исиле 1000 динарија, динар, ако нако арапско ко ленгоро вакти исто динар инелен, а ленда субханаллах и доленда лиламда исто и бегум динар. Шайли мануш ако исиле 1000 динара, кана динарите вакира, дали шайли те волек зехид, те воле зухт со саркира авдија лафи, шайли мануш те вола агар, ако се исиле 1000, yani барвалотано, Ахмед ибн Хамбал вакири, шај те вол увек, ако зом те вол да барвало, увек шај те волек зехид, шај мануш те воле зухт. Таман ов нарадуини пе бут, ке дисели бут паре, хем Аллах ке дингјале благодатија, хем на вола тужно, ке твала лела лестар, таро аква благодатија дунијалокру, ку сојсику дунијалокру. Значи, со шај те халвакор таро лесро лафи, ку зом те вада барвале, палем шај те ва мен таро адла сојсилен зохт. Са сваќам од почет на значени зохт те оволту, ти цидето ки џамија или ки на жена соем, те на керебути, те на ове барвало, те на учине занати, те на мучинето ко дунијалоко. На, а два дин доко ислам, хе мангло да те ове агар. Мангло ко ислам, тоа тој муслимани, те овото учет хана, ки саркипски заедница, кај со живине. Годите овото, годите овото, хем те мучинето. Ола динге свако несе посебна сифатија, посебна сат вакира фишкајтни. Целитетија те вакира. Дарба, свако силе е посебно дарба те пена. Свако мора те жена, сави дарба си маме. Некој шукарки математика на жена со, ај нек студирини информатика. Информатика те ово, пример. Некој нешто авербукја, сој силе, ако на хвала студингјали џани, пеа два ти потреби никој да лесро друмо. А на те си допики џамија те вакира име мангала те ва муслимани и доста манги. Свако дивеме ки џамија капандама и готово. На кера работини ништо. Хац фие, на жена авербукја сој силе социјално. Живеено таро социјално, хем ка кера мангам ибадети и ме шукар муслимани. На ту скроз халилено дини грешка. На неа два агар. Мануш морате потребини са со Аллах судингја. О живот, о вакти, о састипе, о вестипе, о паре, о чаве. Са со Аллах судингјату, те потребини кој делесро друмо. А да значи ни зохт. Значи тој сите ниети, а деле благодати Аллах судингјату. Со највише хајри, со шајте креа да букенца те успине кој аква живот тиро. Со се те спременето танко ахирети. Ако ме дингјум тоа, на пример, 1 милион евро, хем дао тој ек тан, те вазет ке кер. Ту сука креа дали паренце мадле танија, ка вазет ке најшукар кер, најшужо кер. Хем на нете аџикри дите са, одма се доби гјано пару, мада ка почмине букјајето. Одма и пувка садин, ома сака кере, сака почмине букјаја. А гледали на, ка прастате кере те вазет ке тава кер. Диве мрат ка кере бутика мочине, док те успингјан те ваздеат ва кер. Со тусо мангете сите ки желате ва кера. Значи тука мучинето. Аллах дингјат ке повише тарадва, тарадла милион евро. Дингјат ке живот, дингјат ке састипе, без стипе хем вакти дингјат ке. О вакти, о време со Аллах со дингја менге,
Taru barvalipe, subhanallah, kuzum naștia mente gena. Adva baro barvalipe. Wallah. Sudingea manușese. Ако потребим леко, шукар начин. Значи сад ва буке Allah sudingea aminge, morate потребинален, хем те спремина ко ахирети, сар су те спремина ко аква дуния лока, аква примери sudingium. Non stop Allah kana acikeri tut. Svako dive tut acikeri tut. Ya morobo, avdiye nigim tu život. Uštinga taru soybe, taman jene, aha. Elhamdülillah, sa svakere ako adva dua. Elhamdülillah şükür edalesi sudingama, iringama gimi duşa. Elhamdülillah lezi ahyana ba'dama amatana. Palo sudingama mingyo meribe. To se soybe, otikno praltaro meribe vakiribe. Znači ke tu, ke tsukyan, te pene sarmolojna. Uštingan taru soybe, o Allah dingya tu civdipe. Nevi şansa. Svako divya mingi nevi şansa, tu te spremenit ke to tanko cenneti. Ama hari muslimana cennena, hem bislena ager. Hari muslimana. Najveći muslimana bislena diye şansa Allah sudi dola men svako divya ke uštaja. Najveći muslimana izgubinena diye şansa. Te pene Allah svako divya dola tu milionija. Svako divya. Ake tu kek milijoni avdijete, spremenit ke to tanko ahireti. Hajte li kasuka kire avdije. Jedino hari muslimanija po život, po sastipe, po baralipe, po trebinjenale, ko drume Allah esra. Ali dva mora marociliti ovo. Korisno te ovo. Тук е първа, и после авре манушенге да исто. Hem uvek te dike, te dobine Allah esra radost. A двато най-главно цили ко живот мора те ovo. Ако не това два главно цили ко живот, на не тебе никът радостно. Никът. Kuzum bilyona te obotu, nani te ve nikat radost. Kuzum jene amen jene dikran, baravaletane, glumcijatane. Svako, celo sveto džemalen, pokraja mu dergja pe kokori. Sa šajbe adava, adava na ne logično adava. Najviše narodu adava rodene, ko život, ko dunia loku. Te ovem baravale hem, sa o narodu te džanende. Te barakerem pe, čalum džija te ovem, čalum te fadda. A isi nardo uspengija dava, a pali na ne radosno, subhanallah. Onda adva mingi mora dokaz te volim, jasno te vol, kaj ager na ne te arakao radost. A svako amendar mangila radost. Bilo te ovo savi nacija, bilo tari savi država, svako insani mangila te živini ek šukar, radosno život. Hemu Allah dingja mingi dava. Dingja mingi šanca, hem svako divedela mingi dja šanca. Ali samo mi morate te mučinamen, a su adava ahireti sa su mučinamen kod dunja loko. Pa kad iken, kao va, inšaallah, taro Allah su kovin radosno. Te ovako kraju. Znači, men mora te halevak va život šukar. So se Allah subhanahu wa ta'ala vakiri ko surat al-Kahf. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والله vakiri إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. Sasu isi ko dunia loko din do, amen, kerjam sar arabski vakiri pe zina, sar te vakira, sar ukras, nešto sar išmøkken, sar šmuk, sar ukras. Sredingam sa kerjam sasu isi din do ko dunia loko, te pene sar ukras. Svako ti dikel te mangela dava, te dobinile. Linabluwakum, mansos ya kana valla, linabluwahum. Eyyuhum ahsanu amela. Dedi ka koji lendar, znači taro insaniya, najšukar delja kakira. Najšukar insani kao, najšukar muslimani kao. Sakava su arakajle, sa su ahayri soji din doko dunia loko, o Allah mu kljalja kate, jedino testi. A mingi sar testi, proba. Te čivala menki proba. Koji taro insaniya, kao potrebini po život, po vakti, po sastipe, po vestipe, sakla blagodatija, koji ka potrebini adva ko hayri, ko devlesro drumo, hem koji ka potrebini ko lošno drumo te vakira. Su ka ingarile ko kreku, ka trani, ko jehennem. A davaj dindo, a davaj to ke život, subhanallah. A davaj to ke hayat od dunja, a davaj to ke to život ko dunja loko. Jedno nek proba. Tu živin, koristim tar Allah ke so šete koristine ko dunja loko, ko halali, ama ma bi se to považno delo taro ahireti, te na izgubini adva. Ema kanati ili te ovako kraju. Znači, a dva sahaba su pušle peygamberi, su vakirja, ja Rasulallah. Sika mangek delo, su adele deloja, šete uspinav u ljubav e Allah esro, hem u ljubav e nardungru.
O pejgamberi vakit gelirse, depende mang adava Allah su mangela, pakai dikau Allah ka mangel tu. Hem mamang adava su dikia ko nardo su isilen, taro o barvalipe blagodatia, pakai dikau nardo ka mangen tu da. Znači, akava manush, inele but shukar cili, but shukar niyeti, but shukar pučive. Manglate džanon nešto taro rasuli, so ova dalea šajti uspini u ljubavi Allah i srdu. Hem so mislene na savo život kao manušesk, ako Allah ke mangila tu. Savo život kao tu, keto Allah mangila tu. Subhanallah. Šukar kao tu život. Najšukar kao tu život. Hem adva manuš, znači taro najđande manuša, insanija, su živinge kja puv. So se ov manglajek djelo, rodingja nešto, so najviše šukari pe šajtijanule se, advatano ljubav edevlesor. Hem radost edevlesor. Ako Allah mangila nekas, 100% radosno lijekovo. Hem ako Allah insanija radosno kovo, savo životu kovotu. Zamislim, savo životu kovotu, najšužo život kovotu. U dinulku, hem ko ahireti. Znači, ako mangaja te ova to radila, taro manglija Allah esre, sutra bila ti kera, prvo te manga je Allah najviše u dinulku. Poviše amendar, poviše ta namari daj dat, poviše taro euro, dolari, taro sao blagodati su isiku da loko, poviše taro te čave, tari ti familija, hem tako daj. So panda, hem mora te mangada, te ovola mena adia i želja te, dikaj Allah. Mora te ovola mena adava te pene adva oset, adva mangi pe, adva cili, ko kreo te risa ko Allah te dikaj Allah. Pa agar inšallah ko hayri ka živina. Panda so, te bila Rasule pegambere, te mangare poviše amendar, taro amari daj dat, čave, hem sasu i dindo, taro insanije. Pa agar ka uspina, Allah esru ljubav. Hem da mora stalno te spominaj Allah, stalno te kira zikri Allah, stalno te setiname ko Allah. Pa agar isto ka dobina, Allah esru ljubav. Hem da, u Allah vakiri, ako mangena mete mangavtemen, pa jampalo Rasuli. Jampalo pegamberi Muhammed s.a.v. Znači, amengi mora o pegamberi primarite ovo koja mora život. Hem sarov se živingja, agar mora amenda te živina. Hem ovso kergja, amenda agar mora te kera. Ako kera agar, ako živina agar, pa kadiken ka uspina, Allah esru ljubav, hem ako uspinga Allah esru ljubav, ja su radost kovala men, hem da agar šukar život kovala men, i agar ka završinav. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك